Alright, senze mafika mzansi igama ngosizo Sibongo ngakashoza sizwe inkalakatha sizwe zinhla sokuthi bafethu ngifuna sibuke udouble thinta lapha ke uKhathide umfokangobe kanye ke noZimdola wakabiyela uyimiphi ngoba sazi ukuthi Ukhozi likhipha isimemezelo sokuthi ke labo bobabili lebamisa ke umsakazweni Ukhozi yafama izathu ayizange ibe kubala kodwa kokuvela ukuthi noma kuyizinto lokuthi ke basola kutheni bamiselwe ekutheni baphathe kakhulu ke imicimbi yeqembu lezepolitiki okuyiqembu ke le Inkatha Freedom Party. Inkatha Freedom Party kuyinkatha yenkululeko yesizwe. Lezizathu noma lokuphawula kuze emva kokuthi kunemicimbi eminingi yamarali ebisibona ngaphambi kokhetho bekade ke igxumagxuma sibona ke ihamba iyangapha ngokuhlukahlukana kweindawo kodwa ke uZimdola lapha ke noKhathide babonakala ke bewe-MC kuma event kumarali ahlukene eyathinta ke iqembu le IFP okwenzeke lapha ke kwaba ngathi ke bona uqobo baseka iIFP kodwa ke esingakuveza ukuthi Ukhozi alinazo lapha ubufakazi okuphatheka ukuthi laba bangamalunga eIFP ngoba abazange ngisho kuma event bakuveze bona uqobo labo ukuthi mina ezuKhathide makarasi Dudla ngeseka iIFP mina imiphi into besibhono ngeseka IFP kuma event makumarali ekade behambela besenza kuwona bebesebenza bengasho ukuthi bamalunga eIFP. Khumbuleke ukuthi uZimdola ke ivela ke yena ke usemanzi nashisa nje basazi ukuthi usanda ku sola ke lapha ke ubheka icele ekutheni ke wakhuluma kabi ngeNIU ngale kwalokho usanda kuba sematheni ekutheni ke athinte noma ke athuke umthandeni stage kwimicimbi besukhumbula kahle kodwa lapha ke ePeople's Park mother of all so bekuvela Ukhozi lufuna indlela ukuthi lumthole enecala uZimdola kodwa lingazi umthola kanjani. It happens ukuthi sekuqhamuka udaba ucishe lifana lithinta noKhathide odaba lothinta uZimdola uthinta ukuba ke setheni ke asoleke ukuthi ke uhamba neqembu elithile ezepolitiki kodwa futhi ngakukhohlwa ukuthi labo bobabili bangama-artist. uMaskandi noma ke umculo kaMaskandi noma mhlambe umculo wepiano uyafana nomsakazi osuke esakaza emoyeni ngoba bobabili bangama-artist. So uvela uzombona uKhathide ku-event yokho i-ANC umbona uZimdola ku-event kurali le-ANC angazi ke lapho noma kuyenzeka yini kodwa umbone futhi uZimdola ku-event NFP umbone futhi ku-event IFP umbone uKhathide ku-event NFP umbone uKhathide ku-event EFF. So isizathu sokuthi Ukhozi bamise asicacile. Ukhozi liphumela ukuba lisho ukuthi laba bamiseleni kodwa sikuveza ukuthi nasokhozini kuney'nto zokuthi ngaphakathi kunama-faction ma-faction ngaphakathi Ukhozini so usisikhathi kubona uma ngabe uhamba nalo bayeke bangakuthanda abanye. So Ukhozi liphumela ukuba lisho ukuthi laba bamisele ngoba ekuseni azange simuze uKhathide kusigiya ngengoma so uthanda ukuthi kusikhathaza ukuthi ngesikhathi la khona sisacabanga indaba kaBK sakhumbula izwi lakhe olinye izwi lomuntu wesilisa khona uhlelo lufanayo alisekho futhi likaKhathide so aliphumela obala Ukhozi lusho ukuthi bamisa ngaziphi izathu labo bobabili. Sizwe Sibongo washozi sizwe inkalakatha sizwe zinhla suthi. Cheers, bye.